Dr. Boahen Foster na hotedin ene the walking pharmacopoeia osiguda menya hoya ewo fonton from Jumedie so na Dr. Ababe Church eniama hodo bi a ewo yemu kase ho no mo a se ye de ani koso pa esa ye yade nanso yenim de dedikan no mafa almighty aloe vera ekura bioactive compound be a friend solid cyclic acid solid yeah the cyclic acid eye nioma bebre esi cancer so ano enu ti ema aloe vera very good for obia wanya cancer or HIV or fibroid or wanya stroke ene hono obeyi ne ho nyina ni mu ade na eye boko no me say obetumi de onko a obetumi ayi garlic ne samiensa na ade aka ho na wa blend o blend a eye te say obeche glass mu be 3 now the lemon juice kakra gum adura wa yi cholesterol duro very good for heart palpitation obi a cancer obi a HIV ni nyina obi a heart palpitation akuma boom say keep so enso sade we nyina oya o say o me de garlic kura de bomb nti no garlic bomb enu nti ama say commercial and business wise no why garlic me say take it for Dr. Boaben garlic product bi abehu a say we de ye yi ehwe na fimu bia no eye empty pinim because ehwe no ene ne bao active compound your friend alizin na alizin ye to atwene I say I wo fie na watchman tambia o say waso do da ya nya loto number na say watchman nya de script no otada pa enu bi na enu ni nti ehwa no ho hia papa pia wo de ye na wo ko adwuma ma wo kase nkase ho bon gine ni you always look very healthy nti omu a enuanom ma ne mranti a mekondo ensadokodoko we no akoto no instead no ya wo mu a onye sade no nya hoden oh we unyi sayare bia me boss kura na wo sade we ya e very healthy pia emma muscles ni obonsu kura no e very strong you won't have brittle bones onwa enidi ye lemon suo enkomumu garlic jire ni enkomumu no because garlic ni jire ni keke no strengthen your bones and very good bone density enti your bone will never look brittle esa when I visit kakra bi pom na bu na wunyi so a wunyi a na unidi ya esa o age ni ti no do mpeni mu bu a eteki tampans na hili yasemo makaso ha say hwe udi 35 years a acid egu yeyem a ba kwa hydrochloric acid no on say reduce and acid so egu ho say protein enamo wie no mode ene number 1 nti yankopɔ de acid na gugu number 2 say be boa be yem aduane me fiko number 3 say de be ya intestine ho na jana ne ade wo no bacteria no omofo ma wo yefunu no environment no e di protect you okay na books ni say udi 50 years ago na production of hydrochloric no na kofom kra so ate enti mi hu sa na say na say enamo wie ka ho nti na ide acid abugo na say acid na ebugo no eso te sa ade a ene mojanamo wie no ene me ma advice me oh ya gidie firi wo no 37 years ago ene mi hu sa research we ma say me nkyere ade we banchi pia me nkyere ade we piesie edu amechire obi anya aso okay ye de ma kwa mofa makwa ne ye no ne ye say aka akoma me say me tie de wo good piesie obi a wa honhon especially onan ahon okay onan ahon piesie obesi banchi we okay obesi wadiem ene ne ho no bibia o okay wo de horon kakra keke si usi a wetumi de garlic kakra ka ho okay wetumi de jirene aka ho unya santi jirene de ane o say ye wa wie kra piesie usi sade we na usi a na ye boko a odi be gu warm water wetumi de gu warm water na odi na asisim okay ana ade a ma kire we no odi lemon juice eye akuto kesi ana ase kitwa yi ni nsuo wasi no ema nsuo nka
obi a wanhoho baabi a wɔn yɛsɛ wɔn ase afasra sɛ wɔn ase a wɔde sra free soro braf yɛmfa nsra ma so secret ne sɛ yɛn nananom na wɔn kyerɛ saa deɛ o sɛ adeɛ ahoho na sɛ wɔde adeɛ sra so a wɔde sra de kɔ fam ɛpete ɛkɔ ba wɔde yɛ a ɛbɛforo enti obi a wanhoho sɛ wɔsa ahoho sɛ wɔn nipa wɔn ahoho adeɛ wei usi bankyerɛ tunu mu baabi a kiro usi wi a garlic gyirene na wɔde lemon juice na lime juice kɛse na ketewa yi ebia na wode fra fafram na wode asasra wona no ho wode asasra wona ho wode asasra wo se ewo a eno epropro bo se ade na wo nyina na etwe anaso obi ensuo tawo ba bi ya anom ye de ye twe first one na ba ye twe second one third one wo se I cancerous nyina na utia wode sa de we fa jo na fa de kire so keke ade kye ansa